Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasing All Aceh Youth Federation kala tho sya Menteri Ramba Kejala Konrad Ki Sangma bandawa bagi sorkar kadiman pinkela kerteng no e Kejala Meghalaya sya ka khasi Jaintia Garulan. Kani kasing kala pun kenmal ba kajingyo ia Kejala lajong nak Assam kadai hadin bagi khasi Jaintia bagi Garu ki persya ia kajing temu ke sorkar Assam ban pelong ketien pedang ia ke ketien Assamese bat kajing a jela la kajong ru kadai namar kajing long kerpang kini kicek benriu om nak kadau ba kadai Kejala tablo kala ong ba ka kentien Meghalaya kadai ka ketien Sanskrit bat kami ada dur setia bat kini ki laitli kicek benriu kumta ban penek pensa e kajing long kerpang bat kajing long trai ki khasi Jaintia bat Garu kani kaseng kadawa badai ban penkela kerteng ya ka syaka khasi Jaintia Garulan ya ka siti bala pha sya Menteri Rangba la soi da Vice President jong kini kaseng urikam pi marak